dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, matiremo, ameno. Umanare imperavi, munare, ameno, umanare imperavi, munare, ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno dorime vero, ameno dorime, ameno dorime, dorime. Ovdje se radi o novom principu motora i novom kompresoru. Što se tiče motora, on ima neke prednosti koje sadašnji motor nema. To je manji broj delova, rotacion je, manja vibracija, manja buka, sastoji se iz dva rotora, nema hlađenje, ni vodeno, ni vazdušno, nema unutrašnje podmazivanje rotora, nema nikakvi zaptivači, uljni ili kompresioni, lakše održavanje, dug vremenski period između servisiranja, može da izdržava visoku temperaturu, spoljašnje sagorevanje, može da troši raznovrsna goriva. Ovo je pismo iz Mercedes-Benza, kojim se Dušan poziva da ode u Nemačku i predstavi svoj projekat. Za taj put nije imao para, zatim je otišao u vojsku, a onda su došle sankcije. Za njegov rad ima interesovanje i u zavodima Zastava i do tog susreta će svakako doći. Dušan je bio u središtu pažnje javnosti još 1987. godine, kada je odbio ponudu Mercedesa da u njihovom institutu primeni svoje inovacije na rotacionom i polurotacionom motoru. Njegova rešenja su aktuelna i danas. Prvi motor je rotacioni, a drugi je polurotacioni motor. Što se tiče rotacionog motora, on ima prednosti da je manja buka, manja vibracija i da može da koristi raznovrsna goriva. Što se tiče drugog motora, on je polurotacioni i umjesto 4 klipnjače jednu radilicu ima samo 3 dela. Sa 18 godina konstruisao je motor koji može da služi kao kompresor ili kao pokretač automobila. Polurotacioni motor može da bude i kompresor. U zavisnosti od mogućnosti može da bude i benzinski, dizel i da troši neka druga goriva. Također je vrlo interesantno to da se vi sve vreme bavite i proučavanjem motora, pa ste eto tako došli do nekih novih otkrića. Po svetu postoje 3 principa motora, znači, koji su zvaničnu serijsku proizvodnju. Ovdje se radi o 2 potpuno nova s moje strane studije, potpuno 2 nova motora. I tu sam imao neke šanse da odem na zapad, ali patriotizam ili ne znam šta, splet okolnosti, porodični problemi i onda je to tako ostalo da ostanem ovdje. A kada ste vi to mogli da odete u inostranstvo? Pa to je bilo negde oko pre vojske.
Znači sad poziv za vojsku, poziv od strane kompanije i možda je tako bilo rešeno. Tu su oni vidjeli da je nešto interesantno, ali na tome je ostalo, pošto ja kao sam želeo više da to bude ovde u Srbiji, ali ovde šanse nije bilo. Ja gledam sve ove novinske članke o vama. Senzacionalni pronalazak ostaje u Leskovcu. Na koji pronalazak se misli? To je bilo za motore. Hoćete li da nam pojasnite kako? To je kompresioni motor, rotacioni. Može da bude i kompresor i motor. To je u oblasti motoristike, isto ogromna oblast. Imaš dva izuzetna nova motora, je li tako? Da. Čuo sam da su te zvali u Mercedes, firmom Mercedes, koju si ti odbio. O čemu se radi? Kakvi su to motori i zašto si odbio firmu Mercedes? To su dva potpuno nova principa motora. Znači, jedan je s unutrašnje skrivanje, jedan sa spoljašnje. Znači, nemaju, ama baš nikakve dodirne tačke sa postojećim motorima. Znači, ja sam jedini konstruktor sa dva potpuno različita motora u svetu. Imam i druge neke konstrukcije, znači, te studije govore kakvi bi mogli da budu neki motori u budućnosti, pošto sadašnji motori imaju veliki broj problema. Bila je zainteresovana Zastava za saradnju. Pa šta je bilo? Zašto nisu prihvatili? Pa želeli su da radim za njihov institut, tako je pisalo u predogovoru, ali da ja ne mogu da primam čak ni platu dok ne izađu iz krizu. Od 1977. sam dobio poziv od Mercedesov institut, znači čuli su za moje ideje i bili su zainteresovani, ali patriotizam ili ne znam šta, ja sam ipak ostao u Srbiji. Pošto nije hteo u inostranstvo, a naša zastava nije imala sluha, Dušan je krenuo da realizuje dečački san. Od svoje 10. godine proučava život Nikole Tesle, a posle 4 godine rada napravio je polučasovni dokumentarni film o Teslinom tornju. Sada ima samo jednu želju. Se izgradi Teslin tornj u Srbiji kao turistička atrakcija i da se na pravi način oduži najvećem velikanu koji je živao na planeti. Pronalazač iz Leskovca misli da bi Srbija trebalo da se oduži Nikoli Tesli izgradnjom njegovog tornja. Proučavajući naučne istraživanje Nikole Tesle, Dušan Sinadinović iz Leskovca smatra da bi Srbija na dostojan način trebalo da se oduži velikanu izgradnjom Teslinog tornja. Prema zamisli Dušana Sinadinovića, Teslin toranj koji bi se izgradio u Srbiji treba da bude visok 55 metara, poput onog radijskog tornja u Nevadi koji nikada nije završen. Svoju zamisao Dušan je pretočio u dokumentarni film. Smatram da je Tesla naš najveći brend i najcenjeniji u svetu i da zaslužuje da mu se Srbija oduži na dostojan način i da bi stekao popularnost kakvu trenutno Srbija nema. Što se mene tiče, ja hoću samo da kažem šta mislim o tome i na tu temu. Pa ako neko shvati ko je Tesla, a iz emisije će da shvati ko je Tesla, i na kraju sam teo da napravim neki dokumentarni film o njemu i da to pošaljem gore nadležnim organima. Tesla je svetski naučnik i ima šanse da bi to bilo financirano i sa strane. Važno je da se pokrene projekat, znači potrebna je samo dobra volja, znači financije su samo izgovor. A ovo je stvarno toliko simbolična svota novca u odnosu na šta se dobija. To je stvarno dobra ideja i da se Srbija u svetu spominje po nečem lepom. Što se tiče tornja, da budemo jasni, kad tad taj toranj će da bude izgrađen. Samo pitanje je zašto se toliko koči situacija oko toga i zašto nemaju sluha za to.